Na programiše predstavili mladi pisatelje, novinare, redaktore, muzičare i špivače, ktorí robia i tvoria u i za mediji na ruskim jaziku. Pred deskelijima rokami tu bolo u Matki jedno také slučovanie, na ktorým bola promocija Maku. Keď si nespravedám to dva Sani robili Aleksandr Bučko-Živkovič. Mene še to bar spopočelo i već kad sam z toho roku tak jak pred koniec roka, jak nejakú rekapitulaciju toho, že co bolo u Maku toho roku. Medzi tým, već kad mi to bolo, spadlo mi na rozum, že by sme tu mohli uključiť i zmisti, ktorí še za mladých plasujú na radiju i na televiziji. Evo taman počala ta nova emisija Slovo mladih na televiziji. Prosto chcel som im pomôcť, jak kolega ja robím u medijoch, ta chcel som tako z ih vypromovovať i zadovoljný som, že som objedinil to ti tri stvari u jednim večaru. Renata Đuđar predstavila svoju robotu na ušorjovanju mladirskog časopisu MAK, a Ana Rimar-Simunović predstavila svoju rubriku u tim časopisu. Svoju emisiju na radio Alt Show predstavili Andrej Oros, Tamara Salak, Ivana Čordaš i Lidija Kostelnik. Na druženju u Matki svoju emisiju za mladih, Slovo mladih, predstavila autorka Lidija Kostelnik. S muzičnima točkami programu prikrašeli Aleksandra Ruskovski, Timea Budinski, Sebastian Nać i Darko Afić. Programa Mladi za mladih zakončena s mini koncertom Aleksandri Ruskovski.